Menteri Katanat kam jungok kai perthai ke jela ubak poleng do ha ka pratarik ujeli warjar arpsau la play ka cluster development fund project kabadon haulum semper ha ka jingdon lang UMLA kathan ubak Olan Sing Suin u deputy CM ka KCDC ubak pencengan NCM MDC kathan ubak Alvin Saukme bat kiwe ki officer habakran hakani kasngi ubak pol ula ai ka jingero ya karaj sau semper kabala penne pensa ya kamaryang ulaong ba kani kesngi kaban sa jingkan mau ya baro bat ladangi kren pang roi kapar ngin yo iro ya karoi kapar kabane junam susu nagaleng jung ba pol ulaong ro ba lengba kum kini kijat kiban penne ya kamei maryang ngide ben kersiu thiai samla jong kajela ba kani ka perthai ka bangi em kamlong ka jongi hanrei ngide ban ri ben sumarika bat ban IT ya kani syaki kun ki jongi Katno gajim sultanat haba ngawan banyu i bakum karai kidon sisa kata ka plan namenta ka future namenta ki pating ki jongpi ha gane kadon kathan ke jongpi so ngisu sarong banyo yakum kini ki nongelam jong karai ke jongpi ai ba gane kanlong kanuksa namenta kiwei kisnong ha kane kadong kathan ka jogi namar ka tourism sisa kadon shibun kalak kalenti ban kampen kamai jakpo namenta kinong songsnong ha kane kadong kathan jadi bersutu ba ka tourism kadai kawai na ki sektor kabahetam ha kane ka persahi borok kawai namar lingba kane ka tourism ne lingba kini ki tourist ki bawan jngok kai kila man penkentiu ya ka yok ka kon lingba ka jingkamai ne lingba ki jingkamai ki bopher ha kani kasnong kathaw ka jopi but nakwa ban kenau ki khniat kumno ne lingba ka tourism
kumno kalak ban penkiu, kumno kalak ban penjok. Akan mahu senam arjar arko hadin bawan utu COVID-19. Hadin bam syaksu ya ipai ba bakin le jingok kai pertai syakin jaka ki bakher. Warla haka rijung iru keladon ke jingta ke bejur. Henry Totip Bamen Lingba kene ke surok ke pemerintah kene ke phase 1 bat hakini ke kendiat sini Chief Minister jong ke jela ke jungi habang ayo syong batu uang ba ngakwa ban sanction biang mentah saya ke phase 2 kata kadai nado napo weloi tete seti rumos ram but unpet kakum ka financial position jong ka government ka jungi but un sanction hakata namarba ukwa baru yui sisa ya ka jing don kam jong ka surok hakani ka dong ka than ka jungi but haka badai but ka potential namenta ka tourism ha kane ka than ka jungi hi barong kawai de nasutu ba kumbalong menta ngayo so mena nakaliang jong karat so super pibu ki memorandum ki bopher Henry hoy om barok bakila banle Henry ki donpat ki ba pi kum ki khon samla pi ki bla nang bla start snobha na kentu sepi ba snobha watnum up ya kini ki scheme bakin 1 point hapo ying jong pi ne hapo jingpian jong pi snobha watnum up na ki political leaders jong ki party ki bopher ban terwai kini ki scheme jong pi ka sarkar ka aila ki let ki website bon sien ni penokam ya ka mobile phone jong ya ka internet jong ha ki kam ki bam yadai ka ban yatai namanta ka kalawai ki jong dan namar kata orang itu ki bon ba ki scheme ki ba ka sarkar ka ai let what jintit sepang kini ki scheme jo ki homestay ka scheme jo ka CM elevate boong barla ban sengkam sengjam ka scheme namta kini ki fisheries ya ki bakwa ban rido ka ba job champion winner kandai ka kuntian ka ba diam baha ban at syaka kasi dictionary jomi te hangi rugi igi abun kini ki kenram gilandan ki badai ki ko ala mo ba swing dan lang nge from local MLA Alvin MDC ba pensingan ni Snow dan Arnold ba pensingan te kan singan jusyo ba Himalaya Sangkliang namanya ngarang ong ba kalalong overrepresented kata constituency mentaka dia function lain dan ada tangnya waktu saungat di mendari Henley dekat kerteng de mendari besok aja Redmond Sim ba swing ba tak boleh swing ba Himalaya di modern di benjong tam pertai cai tangi keteng bun gila perhat bun sien kabuat EU ke significance jong dan dikaji duduk lang lagi mentah ba Alvin yetip yang kesem jong EU no oh jadi klan ke ba nomor yang ai combine lut hani di yang aku play kerpang ya kumju ya ka Basin Development Agency ki Ramba ba Aiban belakang Lampang bene regat bat ki foot soldiers rumpi hendai spa ngut ki balai tray rengkat ban penlong ya kene ke project ke job kumni girang dep dang lai ski menshwa ban rakhe ya ke World Environment Day bat nasno kabaya hap ha kani kajing kedua mentakan op IC
Namar ka penkenmau, bat ka day bat penkenmau ini, balarangi kren, ya keroi ke kiu, keroi ke san, ngin hapet, ya keroi ke san kebalong sustainable, kebala ban penet. Keroi ke san, kabawan limba ke penjot, ya ke Mariam, kamdei keroi ke san, kadei keroi kapar, makidan di badang roi, makidan bereng badan par. Ki plans kiba dangshan daka order jaga high court pada pan prayo bun naki nai kedua baru minister in charge na Assam habi lagi border talks kijongi uang ke jenggut kat kejing itenat kat kejing kuat jongkan air merah ki pensyur ki ko plans ki bakin dan ki beliau ki kit ya kaspa kniat mut Henry ki babun ki kit la kejing bang kata directly ya ki dekat ki beliau ki respiratory problems yo cancer terter di nada kadau naso galong badan bok bahadin jong ki snem kumu sama nongelam wah kapur ki jongi gila file da court case sa Supreme Court persya ay ka deforestation bakhan ya kajing pom ya ki ding habis nam hak ndai spa ndai kun rio bak kaladon ga reaction ke ba shirkai ba kajing persya na kitrai jong ki cloud kitrai jong ki sawmill kitrai jong ki vinyl mill ban persya ya katu move ke jongi dari donbok ke Supreme Court kalale ke betang ke donkam balada kamdei bakawan katu ke ban tadi ke bak ni puli menta ke bai bak aiban menai lakren girang long ke donbok ba lakumno ke forest cover jong ke megara kadang ne 90%. Anda yimpat ni benuhun kata. Kawai kabangi hapan ban bah ban semutu hangi kalong bakum kijat unriu trairi trimuluk indigenous tribes. Kajing ide kejongi kebanding kong shwa kadai bat kesaudong saupun environment bat ke Mariam. Nakadakadaw, ya kasgi ni ong kamay ni. Nakadakadaw, ya karampaw ni ong may rampaw. Kaday kay, ni ken ya kani kamariyang kajungi, kami kajungi. Uay ukun, uban pinjot, panpang, pansway, kumansaw, ya katumi lajok. Bakwa waganin, kajing perkat kanrung, hapareng jungi, namar, kamdan ke shortcut ya kajing kiu jong roy kesan kam dei bandan ke shortcut filai kat ni masuk ngali ban ai kajing ai kublai kajing songu ke jama babi kum ke community kum ke dorpar rat filashim ya di ke sirjam ke banlong kajing hikai ya ki beipak kamdan ke development ke balak banja kem ke jingishin benta jong ke imlan salam mani kamtam haka department ke jungi ni ban bhai ke ni ba ke tourism ke de banlong community oriented kiwe nilai ya ega bakal song ke shnong ke sora ke sedang ke development lingkong beriu long inong rap ada ke jong ibai jonga lapai shaka mining
Duyong Motion Henry Imenda buat ke MCCL Assembly Committee kalau lepas ajuman patau ke Titelan Oshaka Museum. Kamu mau bakam ne extractive mining kanom ne kaya raptan syukur bak kanang penjur susu ya ka economic divide keren di badan BM bak di bamdan AA kanang penjur susu ya ka landlessness di bamdan pendau di KA juga ke tourism kedai juga masuk tenat penang bereng jumpi bah tang hakini di sistem bagi layo ban wan pai cha ban bat yu belakang jong kesencar kedar Hen batang dari Kamelia Grassroots Music Project Kumbalai hajar tam isamlah di badan sak hadruai keselau iyo mentah bantu iya sap itu kibat om taman isap mentah ban seal Yiki issues di balong gigs di balong mandasni di ngawan hangir lengkap kepubuar bah angin tersiup ya ia kali ke awareness apa yang kaptam di babun ki hap di bare ki sama dan hangir pada perkemau yaki perkemau ya lagi ia kali ke wei ke shisha kali ke pertai ke bangi im kamlei dan nong temen jongi kaba kan kut kum ke possession kum ke jingdon jing em jongi kami pertai kamlei ke jingdon jing em jongi kali ke pertai ke kan nong tinggi ke bangi sumar ya ka dan ba ngelaman IT kelah nak kali ke polri ini ban IT sikit kun sikit ni sikit siu pateng lah pateng ban penek unsa ban bahaya masutu ya ki jingdon kam ki jompi ki long ki bun setap al kublai ba di jong ba aiban ba pecahan ki lai ilam sekhmat ba mangi kumbau suara ro ngandan muka ba ngenju mi untuk dalam IAA di ini ke memorandum ke bapila bengi hangi di singdon kam nak bentak children's park public toilet facilities check dam suspension bridge berkiwe-kiwe ya kini borok bentuk ya piba in ai ya ke support ikajing kesyahan kat balak tak kajing trail kat kejongpi baru MLA MDC jongpi bat ba ya kini ki akin man akan turjong ke formal proposal hari kelaikan sipang ke financial assistance tingginya saya pendek nak directorate kejongi dengan pak iki officer ban dia ya kini ke assessment ban hen ban dia ya ki jumlah disap bat ba ngenget ba sian nila ban penlongkam ya kani bat ba ansawan sasisi ban play saya gini added facilities kami national vision dan bok ba syua begin play ya kani ka krem lawan hangi bat nila dapat penlong away ke meeting barit tesulis mau kedai sistem arhajar lima arhajar lawan ni pelong meeting hante hakram de kedai kecaka kedai kathan kaba ke potential na benta ke tourism ke bun pala lagi don kamru ya hiwe di department banyak dari rengkat Isurok kijompi don kam shibun ke improvement ngai ga suki ke jintrai don ki benda ki ba layak Hampstead ki don ki benda ki pasuki ki beri ki wat ye ka connectivity ki tourist kinwan lada ki shnong ki jongi kilong well connected te
tak bagi nang ikran hangi kipat ba itan jongka tauki snong pedang ter seorang Ibrio attention joki ke pilot syarikat tourism kiparlok kiba ngan ye kedua mentang si kamsibet kita kiparlok kibakwa ban UI ba gae ke baki kilak ban le ban invest hamegarea nak takadau kalong kala ban kring ba ide ban penlong ye ka mentah ke hub of tourism jangan dikatakan kejongi setai lagi kalau possible dilala kibriu kejongi kilala bantrai berkata kilala balik bantrai haki 5-star hotel but kani ke soft skill jogi samla kejongi katnu khamtam lara yila man kringi ki saki shnong ki thau kejongi taki spa kuma pipen snow mene tang hangi shwa taki spa ngut kila badyo ikam di jam bat kan longru ke indirect employment ya baru kibadan lagi di dukaan sya di dukaan ja lagi kibat PD kimar ki service kiba kila banai kini baru kilong gaji kering ya ki tourist ngan pintu ya pina ladau benek dan sa bat yelek ban kentiu jaga jing itnat kejong kani gari kejongi anak keren ya kani bat shwa bangan shong ngani to ipi Itores habaki wan iran ki parlok ki bang hotel kebangan sa kadai 5-star na kadai 7-star no iki naikli 5 lani 7-star mitang haplau jangga hotel painut batek subineng kidan dari hajar kili keluar mei syuk santili yang lenjuki kikli shang isi ke terekam na kam terekam wan semegarea kak kabal piring sien dari kajayan di isi ni ya don lupa kebaslap mentah kalong ya kena kebangidon gile umum la pilih sien ya ke prime minister juga Israel dua jenis wong hidan ayu Israel balai bakal Israel kepal balai bagi beliau pai kemat sebagai Israel kau ngimdan ini mdan ketung ketap mdan karep karyang mdan marpo mdau si benta nak alai benta jeberi jongi kedai ke risya tabah orang ngidan tang kue kespa ke jongi tak kata kedai beliau jongi ai bangiru inon bakat ni ublei ula ai ula the keluar ya kena negeri jongi ai basabani ke inom bakanung day untuk baong ba aiban dari various pa parti beliau kedok beliau basyong halor ke park share baru oh hab sedap lu ini jain baru day beliau besar angin yang sekarang tak kita di sautu